Oke, soal yang pertama, sambungkanlah ayat berikut ini dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Oke, siap-siap. Soal yang kedua, dengarkan baik-baik.
Bacakan Quran surat Al-Abasa dimulai dari ayat 26. Bacakan Quran surat Al-Abasa dimulai dari ayat 26. Wa qaimatin wa baniin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibati wa baniin. Likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughnihi. Wujuhun yawma idhin musfirah. مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Amira Salsabila.